Ja sam čokot, a vi loze. I otac je moj vinogradar. Svaku lozu koja ne rađa rod osjecaj. Svaku koja rađa rod čistije, da više roda rodi. Ostanite u meni i ja ću u vama. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza, osušit će se i bit će bačen u oganj i bit će spaljen. Pa kad govorim o našem životu da ode u ranu Hristovu, govorim svima ljudima i u maramama i bez marama. Pa kad je mene u ćelijama pitala žena, malo popila, što bi rekli ljudi, a ja držao naočare, žena me naterala da nosim naočare tamne, kao ono, da se kao ne vidi koliko sam gadan ovako bez očiju. I sad naterala me, i sad ona meni objašnja, jeste vi novotarac ili ste vi kao sveštenik? Ja ćutim, slušam ja nju, ne, imam ja strpljenja koji za Mikija. Novotarac, pa rekao, šta je, u čemu je problem? Jeste vi za otvaranje dveri ili zatvaranje dveri? Ja skinem naočare, rekao, meni je svejedno. Ja ne vidim ni kad su otvorene, ni kad su zatvorene. Pa može ovaj narod biti, Bože me prosti, ovde go, sav. Ko da ja koga vidim, po Bogu, brate, rođeni. I zato smatram, shvati me Miki kao čoveka bez očiju, slepog čoveka, da on vidi nešto drugačije. Ja vidim neki svet drugačije. Znači, važno je izgraditi liturgijskog čoveka u sebi, biti povezan sa krvlju Hristovom, da zlo koje je u nama završi u krvi Hristovoj, da tamo sagori i da mi vaskrsnemo i dušom, i telom, i ljubavlju, i radošću. To je ono bitno. A nigde nisam rekao da ne treba biti kršten. Šta je krštenje? Krštenje je ulazak u crkvu gde počinje velika borba sa samim sobom. Vi uzmite dogmatske knjige mnogih teologa i kaže krštenjem se oslobađa čovjek praroditeljskog greha. Krštenjem samo ulaziš u borbu, ulaziš u crkvu. To je vrata kroz koja ulaziš u crkvu. I nastaje borba, tvoja borba. A da smo oslobođeni praroditeljskog greha, to što bi rekao pokojni predsjednik, malo morgen. Praroditeljski greh je u meni. Ono što Adam radi, isto radim i ja. Laže Adam, lažem ja. Obmanjuje Adam, obmanjujem ja. Eva vidi tamo što se ne vidi i ja vidim tamo što se ne vidi. Sve radim što su i oni radili. I ti meni, Adama, nemoj pravdati. Našeg praoca nemoj pravdati. Opravdanja nema. I on, i Eva, i taj duhovni čovjek su bili lenji. Izgubili su najveći dar koji Bog može dati, to je dar da se voli, ljubav, izgubili su radi gluposti. I njima opravdanja nema, njih samo može Hristos, kao što u ikoni Vaskrsenja izvlači, lupa one ploče pa ih izvlači iz pakla, samo i Hristos može spasti od njihove ludosti. A da su nas upropastili, debelo su nas upropastili, debelo.